Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Evo jučer sam baš slušao Nothing Compares to You i danas vidim da je Sinead O'Connor odnosno juče preminula. Žrtva seksualnog nasilja, fizičkog nasilja, teške droge, smrt sina, tako dalje. Poznato je po tome što je prešla u islam 2018. čini mi se, slično. Ali eto, no, to nije tema današnjeg videa. Tema današnjeg videa je Ukrajina. Dakle, Rusija je izvela jak napad, više jakih napada po Odesi i po zapadnom delu Ukrajine. Dakle, uništila je dobar deo, čak tamo gdje su aerodromi gdje se poleće sa avionima ratnim, napala je Odesu, napadla je Zmijsko ostrvo sa FAB-500 raketama. FAB-500 kao bomba postoji još od 50-ih, 60-ih godina, odnosno 50 neke, ja mislim, početni model, pa onda taj drugi model je od 60-ih godina. Tako da, eto, rasterećivaju se toga. Opet, Zmijsko ostrvo kao takvo jako bitno strateški zbog jednostavno Crnog mora, crnomorske flote, dostavljanja prehrambenog sporazuma ili oružja u Odesu i iz Odese. Tako da, kažem, Rusija je predala to, evo sad opet napada. I čini se da, po rečima svih medija, kreće ono što smo najavili, dakle do kraja mjeseca, ali to se ostvarilo, to je treći talas ukrajinske ofanzive. Dakle, treći i najjači talas, kako i oni svi kažu, za koji ja smatram da će bude razbijen, vidjet ćemo, i za koji smatram da neće predugo da traje. Ne kažem da će trajati 2 dana, ali neće on predugo trajati. I onda nakon toga možda možemo dočekamo neku vrstu ruske ofanzive, sad bez imalo sarkazma, najozbiljnije to govori, možda uz neki mali period između i onda napad. Tako da, generalno, to je to za sada. Vjerojatno ćemo do kraja dana imati još jedan update, odnosno još neke nove informacije, dakle šta se tačno dešava na frontu, ali dakle da kažemo da je to već sve otpočelo i da je Ukrajina za sada gađala sa nekih 14 raketa, ako se ne varam, kijevski okrug grada Donjecka. Tako da, artiljerija također radi na zaporoškom pravcu i sa jedne i s druge strane mora se napomenuti, ali što se tiče proboja i slično, vidjet ćemo do kraja dana šta će biti, ja ću u svakom slučaju izvestiti. Hvala vam kao i uvijek svima na pažnji, mi se vidimo u nekom od narednih videa. Hvala još jednom i ja vas pozdravljam.